nyowe niwe umunatureba twaba hoji nangu takagira cyo wabuza cyo kurega nti obwirobu tugenze twagira endwire ezitakumanyu ezabizita kabireho haturoza kuruhurira ngo haro kansa bagambira kansa hatu mbwe baza kuzukucwera mushanga hatubire kansa z'imirundi nka 20 kuko kimwe kiretecho necyo kugira nti obuhangwa itwe nk'abantu tuzaniremu kandi wabura kubuhereza icyakuye kishikire tuta nzinje cyo kureba nti waza kuza ko mbyaro okushanga ecyaro nankana kugira nti wahika muyembe nanka hetera wancenga statement yanje ngwahika cyafene no cyamiraho impliedly cyafene cyo batanga okuchata tanja kwera location kiryo myaka mingi ebyaro okushanga nti covered na nemit konka omuntu aizire yazo mu gihe gimiti ningo munya Uganda yagitema yagimara nico kurebera nto bwirobo ecyabishita kabahoga abijana bakorana muza kunjurira mukamwarahurire ryari ngo amizi gija emitunga yatwara abantu n'ibintu bye bitakira kubaho konka turire emiti yona twagimara mu environment so twayireka environment ero open kugira nti omwiko mubi kugwa biguza letse motoka zitera omwika mubi abantu bakiteka y'emyika yona egarike cenjurwa abwe emiti mingi abwe bishaka byingi omwika kugaruka guzombantu uri omwika gure clean hateje kirugireho konke cyo wanogambe cyakavera mwenu omuhangwa bwitu tokasindi kumushuma kwata umushumo ndisho na yaya mukwasire na mukwata arukubangira takatera kwita uko numutahi we so ekibine kibi twantugamba akavera tukatwine kagamba ukakavera with no limitations kunga ko kujya ntarho umushumo murungi no mubi kimayisa ngubikiriza umushumo hati nje kiri yakavera wajya nti hina kavera kutwanga hina kutwikiriza nota waza tukateka measures zikaba effective kurwanda sakavera njo kureba ntwano utaho mwihanga nkiri ya Rwanda bono bakonyongo kavera strictly akavera yaba ni kahango yaba ni kace yaba ni akavera wentigeriza ateje cyayije kikaburaho mu Uganda konka abanya-Uganda nyene ngarake bamanyise ngo policies zumwe abonkiza zitarukora no kushanga nti oine ku implementinga policy kana nuwo mwari ba investors bumukavera so chikuletera wasigaza embera yo kugira kiriko kwa kugira ngo ogo mukono rwo kurisa kandi bakujya tukonka gutemeho no kubanza wayibuze buzo byingi kunda gutemeho ni nkuryante kunda gutemeho niza kuturanto mu nseji hati nyembera yiturumu mu Uganda konga kavera nebintu bimwe ebyo twakwentuimuka nkihanga tukateka policy is most staff kugira nti tukarwanisa abo kuba n'ubuturu muntu rwanisa no kugira nti amataka tugakira fertile twachinga ibintu bikaruga partly nakavera katahire munongo muitaka kashisha konga kirenga haryecho warakimanyire warayiburuze omataho n'amahango ntitwa kakurikiza kutaha nutaho mu hotel bunga twakakurikiza kuzo mu department yo kutekeramo warakimanyire ngo hotels nyingezo nizifundisa vero na urwa hotels no kimanya ngo omakamingi abakuteka bafundisa vero ibyo kuriye hati no jango echo kuriye cyo wafundisa kavera omwiko gwe kakamukira omumeri emero ryo kagiriya hona no kasigaza obuteko mubiri so ezintu cyari tuweke kugamba akavera tukakarebera perspective yo kujya nti akavera kari visible ku muntu reba kanaganagire no tuze in depth
no kimanya overobu kutukubona go mu mizi kankwe examuka ya River Ruizi ni twarishko muri Lake Victoria ebyenyanja biriyo verobu wentigereza kandi ebyenyanja ebyo kuba kwa kurukwata bigaruko mbantu birye warego kuriya kavera no bazota kamera direct kongara chushobora mu direction egero chengu buryo mu munyayigara almost abona ari akavera kandi no kimanya nti buri factory yona erukushoza echupa erukushoza kavera general erukushoza ikintu cyo contaminating environment as per the law ene kuba a recycling plant yo kujya ebintu ebyo kubera zo mu environment bagaruke ba picking babigara recycling plants za kugira ngo babiho mu environment konkecho kiri mu iteka kiri mu environmental act kandi kikakoma nanguna factories ezukugezaho kujya those recycling plants zero for formality kugira tubija kulambura babere recycling plant mujine yes tujine njiki konka in actual senses ebichupe byo kurebe be labeled actually wazo mutawo umanya ngo ice chupa kikashorwa factory nanka ni yashohoriza company nanka ni yashohoriza ukabe buri mushango gw'amani munonga kushohora rubuto kashanga kachupa ka a particular company kanagira rubuto abo kubiteka against that particular company. Yes. Abo iteka ndukwereka company ejya kwe responsibility yo following up akachupa kugira ngo kagadireyo kazo mu recycling plant ya konka bo kugira nkana ncagambira abantu Uganda to rank number 3 mu Africa kugira amateka marungi on paper. If you want the best laws in Africa, go to Uganda. But the implementation of those laws, new challenge, yaman eitwin. So, nintero mulanga buri muntu, buri munya Uganda, urumuna tureba, aho muno turebera hona. Ntireka tufeyo tumanye ngo it's our responsibility protecting environment yeri izoba. Abo kuba omutugwa byare izoba tukukuyambiyo wenka nuguyamba generations nkina ezomunizisha. Namwe tutangiye tree planting muri Ntungamo district, specifically twa Mejaringa muri Ntungamo municipality. Kugira tukoreka example yo kugira nti still healthy kushanga a compound yo muntu otine ho muti no basota teka ukarutusi konka yitoroze compound yawe n'imiti y'ebijuma kugira nti wa saving environment kandi waleta family yawe cyo kurya akwa kigwire munonga washanga nti compound yona ombyaro byitu na muno mutawuni yitu kushanga nti ombwire bwa season niyo no kizo mukatare guru muyembe kano ine compound mpango ejinji bayitsa compound ejo tiya kuyamba ninko bhame kugira nti buru compound enchene mpango kuyakuzaho emiti y'ebijuma ena ninge etano nimpamyangu approach ya president ya muna Rwanda kugira nti tuzombuhingi oburenge bwo koromunwa konga tukorere nenshaho no wachihendera in a very simple way kugira nti emiyembe etano wogi nambuga turabasa kugira nka family kaho ni kweli mingi konga no ngo wagiteka mbuga twakagambye kugira ngo obyare acres and acres no turumuntu tureba iwe as tumuntu siteka on individual level iwe nyineka wa contributing water a protecting the environment kandi wa igisota generation elimination y'abana bawo wabere content indeed tunechitwa kwasa kora kugira environment twateka contribution kora bwachiro myaka 5 nkaga warebe nyima noreba chi iwe nkomuntu noreba njya kosa approach yo kugira ngo tutakagambe government twantwareba iwe nkomuntu otire contribution chi bakubuza rwanda muri contribution ya wale environment ne niche cyo kwasa gam so nchitu muntu kosa approach kugira nti
twetoroze compound twereke abantu bitu bantungamo compound zitu tubaza kuzikozesa kurenga just design kugira umwana wawe tayine kuba naje umwana yiba ari kumujumira umuyembe no manye n'ibite bitakuca kureba gravity yacu kunka baza gushakashana abana bawe nubo bahinduka a threat acha ntibayiza ngarobuzu kunka ishongero y'umuyembe ishongero vakedo ishongero ya fruits so just want to join with ideas of kujanti setting a precedent mu community yitu kugira ngo twerekere habandi ngo ibintu basa gukorwa at a village level ushange twachita kuzumukatari actually umutebekanso program no chimanya western Uganda across all markets fruits zuguruzubwamo tukuzihinga kandi tweta abahingi ejo nyina ngo iwe mwatoreye tukora research urebe ebyo ruguru mu katare babihinga nkai kutwa kubihinga ha akatare twa tukine yakonti mindset omuyembe twa twasagura omuyembe kurugarira tukagura mu central market yiti yantunga muninge yambara hatare distance yugwaragamo nijimanyisa mutwa kuhinga hihi ndibasa kujya mu market wale approach ina muni nkwereka inyijuka umuhandiki mwana wit professor Kinwachebe yes akachigamba ati at the medicine that used to grow in the farthest part of your land now comes and grows in your compound. Very true. Are you not saved of the journey? So mwenu echoro kumanyisa omuyembe gutugura kukuruga kuri mu north ninga mu Buganda hati mbwinu kunujya ngo nitotwehinga haza ho kureba are we not saved of the journey? Very true. Haza kintecho abantu bakukire ko kurema imiyembe yije mingi bategatega ntabantu bine hectares imiyembe no bine biti bibiri ko kuzorugurusha ngo umuntu ayine biti bishaka neba yine bine na nebo ndije yine bitanu konka kujya ntimiyembe yine yitera umurundu gumwe nubarye kandi basigaze yo guza hati nyena ngo utange kuyamuka kariya ka pride no manya before tukura ine bintu bya bitaguzubwe na ngo babe bakushanga no guza ko muyembe n'abantu abaye baba ranked kushemba mu society otwa kuriye konke bintu bihindukire no guza nkechozi yes ko shanga n'ibintu byabiri ureba ngo toyina kukiya mu kuza kiguza konka kujya ngo twine kutambula na nempinduka yentasiyo kweli twine kwereka abantu bitu yes Uganda weshe hindukire omuyembe gwabe no gaba hati no gwasingira 10 hona omuyembe no nyango ine bitibishatu bikatera je season y'imiyembe niyo to kwata mitwara 5 kandi gihira compound tumunduremba obuyembe gwa 10 kimayisa ngo afamu gwa rugagira bitanu so ejo ni approach to umuntu kora itwe keminyeto tuze mu note tukastama tukareka ibintu nibikorwa ko kubya ibintu bikorwa buri reka twate professionalism tujigitemu na amageza gitagenzarwa tubase kwindre byaro biyo kwa rugamba umwami Katabarwa Katurere yes. I beg your pardon wa umwano introducing wagamba mu bintu bibiri ajya ngo uri environmentalist yes konka ngo ine nekiteka teko abantu abinji bose reno bagamba ngo twebembirwe kubi yes kunka hat kandi kuba no gamba mu explanation really no yureka ngo twebembirwe kubi ahabo kuba abantu abafire abisirwe akavera yes akuba kutekesa abantu abisirwe intezifire izimizira akavera mu mahanda yes abantu abisirwe njara ahabo kubitaka ryangire kweza ebyo kurya byabura yes impact yakaverejo yona tukagitaharyoha ahabo kuba twine o environment buri LC1 nturundaho umuntu environment yes mbino ugo nakora murumoki twine wa environment wa government rukushashurwa umushara
ahagombora na district actually maybe aha district twine minister nangwa tomwe of environment honorable atim annual Beatrice na twine ba minister of environment twine ba commissioners bingi then twine parliament ya pasingiri iteka itar pasingiri twine police then twine president so abinenteka teka yo kugira ngo twebembirwe kubi in that concept in that context ya environment bashikire ninga bagwire bashikire kimwe 100% plus abo kuba umunyayuganda nashikire abo ko mukamugira ngo parliament ya passing iteka ya baninga kavera iteka ru umutebakaza program nyero mu 2020 nabo kutureba twase kujya points twayihayeje parliament ya passing iteka umuyembezi wihanga yaritera mu stamp ya signing ngune cyamazima itekere shemiri kugira ngo yije rikatangira environment yitu obutaho twagira president wariteka umudraw twakingaho no kukingaho shere beiruma kucyari kingiri erwo fresh umuzo kikabura wait so ninza ko right kujanti aspect ya environment government yakoze chikumara enforcement officers now region yitu yambara offices za environment ziri muri Mbara tukashiri konka region eji twayibo kumanya ngo erimu Mbara erimu Eishengyero erimu Ntungamo erimu Bushenyi erimu Ibanda erimu Cyuruhure erimu Rubirizi erimu Tome erimu Shema erimu Bweju erimu Kazo. Now enforcement officers waka office tubakurengi 15 konka waliba umwanya ububine coverage y'ibintu wano je office ogwe akamanya ati let's say muri Eishengyero hina abantu batimba mushenyi omucyara akamanya ati muri Eishengyero hari factory kananka neshozo vera muri Eishengyero hari wayitigereza so oshanga ati yes iteka ruho konka facilitation ene kubaho kugira ngo itekere ryakora tero hazeje loophole yamana iteka ryamara gukora otalhire facilitation it's as good as nothing aka impact yaryo terabe felt nyene kumayise no bakujya nti twakurwana sakavera district temwe enforcement officers of 20 bakumara kugira ngo bakarwanize just district temwe wentigereza kunga tugaruka twebuza akavera kana karuga kahi akavera kana kakorwa factories is licensed. First step twatu yokurwana sakavera first step yakweriyo kujanti factories zone zo izin license yo gukora kavera twakora ki twazi watch collection nchi mwesa ngwachinga factory zone in the next 2 months nako hataro kavera kaguzo saturation wamara kuya hetu tubone kurwana sakavera akagire ngahi itekerio rikijar kuratine na nitekeria public order management POMA rikijar kuratine na niriya kavera no shoti interest ya government inge yaba passenger amateka gwabirga kuratana iriya public order management yoruka kora riya triyakora ahabo no shoti riya nyenda kurata iriya skati iriya haruba iriya miniskirt no shota gamateka gagatine mu iteka riya kora shime kuba ryine mu political connotation kugira ngo berine mu akantu ka political ka either kakwenda kugira ikaya achieving ninga kakwenda kugira ukakoma, which is true. Umwanya n'inteka nti hari ibintu kabibiri umukora kwitwa amateka tugakora umungere ya copy and paste.
abatwebembere ko za for benchmarking let's say as a Canada arebiteka areta ko kuri areteka nkayi Uganda ata considering circumstances z'abantu bokwe barkorire. To me actually nyine idea ntukunu bakabire basyo kwiri bajya parliamentarians wala ba parliament the first 1 year in my opinion ikabiri yo kujanti banza wafuna at least a certificate in laws arrangement ejo government should take abo quite important iteka okokurureba ndigine ebigenderero kandi gigine basis nico kureba nti iteka twino mu Uganda applicability yari mu Kenya nebasa kwanga abo kwa dynamics za Uganda ziri a bit different from the dynamics of Kenya on aspects zone. Now, wale titeka lya Uganda ningeri ya Kenya kateka direct mu Uganda otabanza kureba ground ya Uganda gyeta ntwese ngweri teka umupapuro ndibasa kusamu konko mu nkwano ndibasa utazamu aho challenges ninga implementations izdia kwaza kulaba mu ziri different hati nchoka twina mateka mingi munonga agashervinge konka gatari mu nabanya Uganda gwatakumanya. So nyoni teka nti government should know more of awareness abintebimu eshomese kirengeje sta kujya ntwabaninga kavera konke yongere eshomese umuntu wa burijo kujya akavera akako kwasiro buto echupe cyo munonywera amamizi omunonyo buto kujya omuntu abanzi yacetegereza wowenka omunya Uganda akirwanisa konko kurwanka government kurwanisa kintu omuntu wa burijo ataka appreciating effects zacho aruwe ubwana ugamba manya wagira utine ubuza kushanga factor egiyo eriyo nekorecho ne yo munene. Yes. Ubundi ikintu cya enshonga yagamba nogo so kora keyo mukama wakavera no munene mukama wa company y'ibyo kunywa kananka no munene oineza sino track na nebyoma byo kutimba umushenyi aha ruizi no munene oine those oine bimwero inamani so musheri cye kino teka ngo icyo nkije kwa hochita mu government ezi twatwine bakama bamateka na mwenu abakora amateka na bakama bago n'iki cyo busasi kugira ngo eje embera nkegeroho buri umwe nagireba kandi tugire kujumira noreba ekinte kibi mwamutagireyo mukacujumira nkekibi ncuguma nkekibi nango mwe ushanga society yakikiriza ko kukiri bijya ngo ekintu kitambra kitkonga ushanga kigwi. So it went to take as the young generation, it's our role kugira ngo tujumire ebikorwa ebyo birwo mu society abo twatatunjaka kumutwagamba nti kananka niyo no twitira generation y'imyaka 14 ija nikimanyisa ngo twahunamira ebikorwa ebi kandi zo byatwita konka patriotism netwereka nti wano okundi hangari yawo hine ibindi byo tashimiriye gukora at individual level. So just to want promoting ya kugira ngo tugaruke mu society to grooming a generation. Umugambo mwakana agamba yagira ati mukama kuna hurra hine generation yashimiriye kwiyaho kugira generation eteri. So mwamuka turebe umurebi wa Sky TV turon tugamba inshonga nkuru kandi nitekateka ni wahori
twaba positive omuntu ashimye kwitegereza enshonga y'omushijo gwa rugamba Uganda igenzerene gukora amateka namunonga agakwatirine na environment kunkana nagandi mateka mingi ko kushanga amatekeri yarukora kandi kashanga nirza kwata aha muntu inaka kwate na government oinaka kwate na certain family oinaka kwate hati tekeriyo ruburamani ijo turebere police yarugayo kwargiye kufa hakafa abantu ngabashatwaho bafa mu accident bariremu umugenzi Apollo Nyegamahe Nyegamehe may his soul rest in peace hafa nabandi twareba polisi yarugayo yahereza amateka nkatanu yo kubanza batagaruka kureba agagaza speed governor kwe baryaho bagira ngo hataga ngunanebe bye motoka abo kuvuga motoka enyuma utari musirikari then utire jacket yamahe aha ndebe ahangu bakwate bahiza bajya ngo motoka zine silent eza wi ngo zirigeho twagaruka tureba ngo motoka izikuba ngo nizivuga umuwano weze zukatora zine so kunka kandi kwihaba bugamba hati bikeyongerera na kimwe ijo babe hariho ubugenyi bwa Western Sir President umuruntunga amoko imotoka zarabiro muzine silent mwene ziri nyingi zirengire so nikibanyi kimanyisa ngo iwe nkamemba wa para iwe ko muntu rukwenda ubukama umuyihanga uza kutomera ikintu cyamanye abo kuba public ituriyo monitoringa abebembezi bitu kumanya ngo kunka no bakoze ne bakutugambira kunka bakoze rebusha ito mutama gwitu ntikimanya kunka tufaga agabesiza batugambire barkwenda and that confidence eryo mu bantu or lack of confidence kumanya ngo member ijo tube tuzika umurharoko kama muhecumuro mu kirungi mukikuru Gladys Katagira kari mka former minister ubunakobo mbwenu kwimko mugambi yajeta taba bakaba ba minister bataryaba ba hata that lack of confidence ombebembezi bitu tindi kumanya imwe ibyo numwija kubugambira abebembezabo ngo public iriyo ne losing confidence in them no hati hinecha abebembezi bitu bebiru nti obwire bw'abantu babiyebemberire mabandi baryo mwirima buhwire nti ezeshaha abana bakashoma abantu baryaweya ebikwari bigendo misho abantu baryaweya omikore yawe n'abantu bakureba n'abantu bakumonitoringa n'abantu barebe cyo rugamba kandi cyo rugamba abantu bakinotinga namwe n'abembezi bitu bine obuzubuhanga abo kuba omu Uganda ya hati omwebembezi gusa kugaruka kwebembere bisanje bishaka noteko kuba uryo mukozi ekibireho nicyo kugira nti abantu bakaruga mu twetwe bwebembezi baza mu tweta. There's a difference between ruling and leading. Ruling tinkumanya umurunya korushe nimbasa kucheta ki kunka kutegeka hariho ubwebembezi n'ubutegeki hati abebembezi abakoye barya bebembezi bakayibuka abategeki nubwo butwine muno nicyo kurebera nti abantu ahansi nabo bona ugamba umwebembezi nayimuka gamba kunkoreba nti audience nerebera taga kwase muzindaro kunkoreba abantu bacanoringa bazacira ko namango cyo cyaragambe kiri umuho so ntibayita ngo abatwebembirire twine kwegarakamu tukarwa mbwebembezi ubwo bishuba tukarwa mbwebembezi ubugambireryo tukazo mbwebembezi ubukora abantu abo ko mwebembezi uwokorira abantu nikije with due respect konkiwe
omunatureba ningi omwebembezi omunatureba ni ligaseki obwire bwo yebembire buke ninga bwingi ni ligaseki yo kubasa kwemereraho ukazomba abantu bawe ukabajya ati nyoka nanka nkatandike di project and successfully iri muri yamba abantu ninga shiwo munatureba ko kureba omwebembezi wawe at all levels nice cyo kujya nti kurugere byagambire unaza gukora akoze ekintu nanka yakora nanka so kishire kujya abantu currently ba losing trust ombebembezi kishire ebine bintu ko kubigambaho abamwe abantu bakuru bakwata kubi konko omwebembezi wota gukora cyakutire mu office y'orumu tinkureba bwenci omunya Uganda naine kwa respect abo kwa ekwesa respect nkomwebembezi necyo gukora period noreba you cannot command respect is earned okujangu omuntu kureba akakwereza ekitinisa tokukijema ekitinisa nikikorerwa ekitinisa n'ebigambo byawe n'emikorere yawe no kuhereza ekitinisa aboye bembiri konka woriyo wenyini owarujeho kajya nti iteka ry'akavera abo burungi bo bw'abana bitu kugira ngo batakitweze ndwara za kansa naki twabingo vera iyo riyo mwebembezo kajya ati no watakavera kataruga abo icyo abantu barakuhereza ekitinisa so reka twimukire hamwe Uganda neyita tureka kutura mu ihanga ukashanga ihanga n'umuntu rukomerizo kutukuba turebe mu history nore mu Uganda bire for some time even before independence Uganda was there kazo mu Uganda je hakarma abantu abo kubakoze rebe turi umuntu korera izoba ito twabiye turinka wachere labor rivalries obwiro turuntu tangafuna ecyanda icyo bwire buringo kitakabahoga kujya emyeze 5 muri mu cyanda kikashitakabahoga nikimanyisa emyaka 50 ndiye muneyisha hari possibility yo kushanga nti half a year turi mu cyanda burari yari abo kono leo nti turirensi tumuntu rwanda kujimara mu Christians yes armwe incherza bagira yani ya asana siyo negira ngo nincherza ombirebeka nebitari kurebeka yes aba itwe bari ba politician kwa kwija atugambira ibyakozire ninga tugambe byakoza gukora ajya tucunku road manya kitunza road tuombekire ishomero classroom Saturday school na nairwaro harwe bitari kurebeka kandi kurgira ibyo ryo nogamba kandi byine far reaching effect aha muntu konka bitari kurebeka nkemicwe yes teri kurebeka konka no bujunanisi bw'umwebembezi nko bushuma tubukurebeka konka no bujunanisi bwa nko byo kwerinda tebikurebeka konka no bujunanisi bw'umwebembezi nke bya environment tebikurebeka kugira ngo hati environment out of abantu abayisirwe cancer umurembo mbararo munenga umuruntunga mu municipality kandi ecyo kireserwe kansejereserwe akavera yes kashi abantu abibi yo kuriya byabo ni bifire ahabwe umushana kandi umushana ugwareserwe kubura kugwenjura kandi enjura yareserwe okushisha orwizi na no butako byaramiti ebyo tubikurebeka konka byine far matching effect aha muntu so bweshi imwenkabe bembezi ninga environmentalists mbaza kurgayo muta muka abantu nabo bakashoborokerwa ngo politicians nabo nk'ebintu nk'ebi environment bitari kurebeka we demand them surely now politicians ninga leaders no ko politicians oshangu watch dividing akwano reba Uganda understanding waga politicians no watandikira arengurwa aba councillors understanding game ya Uganda yes kuma tugamba leaders
na wano gamba leaders notancha a household leader nyineka ogo yakari umwebezo rukubanza wano gamba umwebezo wa district so nyoni ntekateka nti twaturi abo kushapinga Uganda tukajigarra line buri mwebembezi azane role ye ata nti tandikira a household level otakarebe chairman LC1 nchiche kina nagamye nti iwarurengo rwawe nkanyineka no neshitisa cyawe cyanyineka warwanisota kureka ati environment yo kuturamu wajitereza. Number 1, overo borugura ko rukubugura maduka wama kutwara micho kutwara mamuka okorachi what next wachireba emite yiwashanje ho rukura iwe kanyine karurengo rwawe ukagitema ninge kirukuwa gitemire ukadigarra hendijo. Actually no mu act for example ka environmental act Yes. harimo MT ebikabye MT Yes. ebitashemeye kubane bikwatwaho ebi government ishimye kubane protecting Yes. tindi kumanya nko environment LC1 kugira ngo bamushomesa ngogwe n'umwuga gwe kuzomucaro aka identifyinga MT ejo sacred eyamani yabandize mbwene nko mutugwamanu gwine respect ha caro ogurukwingana urunguru nko muntu ningo muti ogwino mugasho ngo mutogo gwino mugasho guti ngo toru otagukwataho. I doubt whether nkaba LC1 ninga bona bi environment ayiba kurondwa bine roro nkejo nbajetegere bitwe katuchubuza kutureba iyo kutureba numanya environment officer wa district yawe nayo neshongeri yaho manya nti abantu abingi bari mu offices kunga calling yawe no uri officer calling yawe urukuza gukora echo mutima gwo gukunda chikweta ngo mutabazi yakushanga mu office nchikweta cyo kurwo mu office kuza kureba ekigehero ya office niki ebyaro bimuntu biwoho akujanti abari mu office tuba kumanya n'ibyare byo kubi hati taro kwegesebwa kw'abantu ngimite y'abantu ugamba abantu kutimanya umuntu nareba buri muntu gona nagurebera gutema mikara konka nawo obura kumbranding abo kuba toto yo saving environment kikabe kimanyisa ngo amashanyarazi garo walinga prices yabo edunia kwa first start toto yo kujya emiti yitu tujukume ebyimiti omu environment amashanyarazi gakore afforded kandi ugasya abantu kujya nti owanatekesa amakara yahinduka yatanka kutekesa ki amashanyarazi konga kino kwarahinduka kutekesa amashanyarazi okufuna umutu gw'amashanyarazi gwiya mitwara atanu tino kwarati tandika kutekesa amashanyarazi unit y'amashanyarazi eriyo mu 10 plus wayitigereza ejo kiretaho embere yo kugira nti government teka koze kirukumara ako yesu umuntu gambe binte bigongo kuza practicability yabyo omusazi bwo mu Uganda umuntu abuzwe mere kandi atakutekesa amashanyarazi mere yaraga kushaka mere agitekesa amashanyarazi agebe kusinga mere yagura so noreba ngo hakiriho byingi ebyine korwa twazuye abo kurinda environment yitu nabo mutebekaza program nyina nkunkwizusiye nkuko kureba nti bari batire list yaba MPs abasingire gukora n'abatasingire gukora iwe munatureba MP wawe okwebembi ari mu cyakanga akwe biti nubakwenda babigambo nubakwenda babirwanira abuko n'umwuga gwabo responsibility yabo kujya nti bije babangure amuntu abere yagizire ngo benari bire member parliament najya ngo no shot ari mu bashembere no mu side za kuno kumukagizire ngo okugamba okutari mu kukora
no kwabsha ngo mwe no kugamba kuriya kuza ukarogota konka kunahagura ngo akozere konka ino umuntu nawe amugarikiremo ngo bari abantu bane babataza abakristayo n'abanyagatolika n'injyana bagira ngo akabonero akaheru ngo nukoreka akomunda ngo mbwenu umuntu biriye byari kugamba nibyo bikurgamu ibyari kwija akakora kwa kuba atagambire habo kuba parliament naco tino twashigambira aha ikigambo parliament no shuti nchirego mu Ruratini mu kigambo cyo Ruratini kujya pala I think pala kikumanyisa speaking nangu waza kuronda the literal meaning of the word parliament niweza kwereka nchimanyisa a group of baboons. Yes, buri muri munatoye searching literally on parliament toshobora ekiboko cyitira cyose tokashanga chimpanze itano mwanya gumwe zubunami zuyaho chikaba impliedly parliament no gambo ine ko ruvoko ahubwo n'ingere yonka eyorasiye ebikufu mwanya gwawe ukabisiya government hatkora huname njimanyisa ngo ekigerero cya kutuno parliament no takutumanya aho ebindi byona obiza kaseho wajya mu rugantungama azokagaruke mwaho naho ninguka yesi zikagendereye member parliament wanyu wa mtungama municipality abari mu Chakanga akari kiri wanafundise so parliamentarians are the leaders at the level of parliament nibo mwine kubona muteka yirakara hango abo kubiya irakarya when shouting amunonga nirishohora munonga nirigenda direct into the government. So wano gamuka issue yakavera na environmental pollution uwagamba irakeri wagambisa nirukora impact mpango abo no saving no wagambira environment ya Uganda yon ndebere president ariona mbeno ariyo muhigo kwabe ariyo munosoko mukatebere byona ariyo muhigo goko kwenda kupromotinga ibintu byo burambuzi tourism azengu member wa parliament aharaze hona ubagira mu recess mbeno buryo mwarebeke ngo ikintu cya tourism bakiteka hamani ahantu gaza tourism tekutana na environment ahabo kuba abantu kibari kwija kureba uko abaheru nibija kureba environment tourism baje kureba abo kukirayo nabarabaha bazakasese kureba na noko mu national park kureba inyamishwa kandi inyamishwa zo ziri ni part ya environment aba bantu bija kureba amayanja ejo ni environment bija kureba ibungo bija kureba sacred places imyanya yakumirwe kwarebe habe harwa amabare ga mugore ngariyo muri nyabushozi amabara go kwarije uri kugabura urukoro rwuto harho amani go gadfendinga garebe gari amabare aga karigeya abokore nguto gone harwa ninga bukwenda kombeka harho amani go gadfendinga go kakuma nigija kumagata kware harho muti ubundi umuti gw'abantu bashemeye kugenda bakaza kureba nubija kupuma gutata so ico nitekateka naco kiri mu doketi yawe ko umuntu kwenda kuzomemba kwa parliament obwiro bwa recess bulmebo wa parliament bukabiri yo bwiro bwo nti yagaraka yo constituency yeye yastama n'abamutumiri bareba anshonga nkeso onga it's unfortunate nti recess understanding geruho niyo bwo nti member wa parliament aze kuhumuramo konka none bahine ideas ezuturu muntu developing
warayabuze twunga shiba member wa parliament abo tukutuma babe twetaga bamanya bati tinkumanya katukirekera abantu batureba iwoko wanyu oherari yarukureba member wa parliament kujya kumureba kwa mucyaro kujya ngo munabuza icyaro kutambura kandi uko yebuze kwara batakamurebaga we kubashasha nabimanyate it's challenging so none teke yanye yo kujya ngo tusiyobwire constituencies member wa parliament jiro kwire at a village level oteke uka parliament kachi umucyaro hato uko muryeje mpange yihanga iwe nka member wa parliament take up parliament umucyaro cyawo umbyaro hati nicyo kuretera aba member wa parliament batino mbyaro nicyo kugira ngo nubabura munonga batekaho impression ngo bandi bijo mbyaro bine kujana bagaba sente teka yanjye negenti member wa parliament kwa kuyotireho isyazi acyaro ukajya nti ecyaro nanka turi umuntu wijya kiganiro kureba twatungura tecyaro cyitu hono jya mukino umuntu wo kushaba sente kandi wija kusitama n'abataka kubebuzaho ebizubyenye birya cyaro kugira ngo urunde approach shikire so ideas nkezo ba member parliament when I was borrowing okafuna bwire ngo bari yo mu recess okajya ngo hati nkaba nkantunga mu yitu okajya ati abantu banje banyakina umwazo gori izoba ninza kuba mbi no mwanya nanga ekigero cyo kugira ngo turebe cyaro cyitu twachi developing at ofne ideas kurugomba directly bafune ideas niwe zoyine eki ni yakwe leadership kongati ba abatwebembire nibatwara ideas bo benyine zibeteka tekiri kusaba kajya ati nintekateka ecyaro ke cyakatete kini kizurunanga tukujya ngo abantu bacu bwambira hatejo niyo leadership gape yitwine actually ko banogamba leta ndebe kintu cha ruhanga na Yesu yes ruhanga akatura yebukwa nuwe yashanjirwe nuwe yatwangire yes bwenu ije ya leta umwana we yamarabya umucishani cyo muntu wa utosha yes kwereka ngo leadership should be generated from the people yes kugira ngo abantu kubarabe nibenda umwebembezi bekore mu murimo argumuro yes konka hatecho kihindukire kimwe kugira ngo umuntu no boruho no mugambiro tumanya member wa parliament rivarizi icyo baza atari kujimanya abo kuba tuwako agenzire ya zaheru ya shoma ya kore senteze yija namanya ngo abanyacaro bono baba benda t-shirt benda maski na aba boda benda nanka buko jwara bukuvukise piki zabo abandi noza kureba ababuzi n'abashomesa bekereziya no bahamucayi n'abandi mwini bukoma so twine muntu orukurga yuco ruhono gambe orukurgo mu bantu kugira ngo ngo namanya ebizu byabo Yesu Kristo akazarwa omubantu batosha ngo ayoreke ngo mwebembezi asheme kuba nashana nabo bantu yazarwa omukazi Mariamu Bikira Maria yabari umuntu mukazi wahacaro na Yosefu omukayabo ariyo mbizi ariyo munogozi barya ba umuntu babuje otherwise bakabashimira uruhanga kandi shimwe kuba naro n'umgiga umuruntunga muri kukiza yamani yes so it's quite challenging nico kureba nti ba leaders actually mu Uganda yon abebembeza bingi none ushangu tubakutura mu Uganda none idea yo mwebembezo yebuza nta turo mu Uganda ningata kutura mu Uganda why example ya hambarira no kikiriza ngo tukina abantu abo kuvuga bwato ba crossing a rules yo muri aturera no kimanyecho a level yast yes umuntu uri ya ground none umanyeshonga wakireba so omwanya gukuruga abantu bari mu kato no crossing abo kwatariho urutindo
crossover ukariyo rutindo barweta kanyite it's unfortunate ushanga ngo musite keji ngo abantu nubaza rutindo koreka because tibine maskugandi nubaza kurabaho uhumize korahirwe urabikora butahiriwe koye so ate niyo challenge ro kandi ne ba leaders abatakumanya ibintu keke njokorera nti umuntu nareba amashita ngatemba gamugira zahigu ushobora ba leaders bona bazice tino rukigamba bashijemo amashita ga tweet tino konkoye bokumanya nugo determining factor era shume mpaka muntu wa hansi ukiboriyaho byafubire bajangu na nebikadebe mubire no mujwara twakora ki twabibera hati orebera kimwe ngo omuntu otine sento mu Uganda fino kwa kubarurwa at all abo most of us namwe abantu batureba binje abanyayuganda basurvivingira bikadebe abakazi mbiha mu school fees yes abantu tujwara kandi tujwara ibintu byoro byakcara umuntu akanagamba ikintu kirizine nawe icyo kugira ngo bikadebi nebijwa ngo nemyenda yabafu imyenda yabafu umufu takajwara naje akanajwara buyabira hurire konka kuyafire bamujweke iyo kumuzikamo kugira ngo bakazomo umukabadaye naye babanza bamwihamo rero bamutamo baje mujweka baheza baje mwihamo baje so noreba ngo twine challenge impango yo kugira ngo ba leaders talk facing a reality ya ground nyoka no wakagamba ndiyo munyamateka konke kintu kizamateka nebikata owanyitegereza namani gebikade agunu muningambira heza sha namani gebikade abanyantunga mu bamanyire hari no muntu uba kweta katurebe mayo wanyitegereza nikimayisa ngo hariho abantu bingi omungeremwe ninge ndijo abakusurvivingira bikade ekikade kucyo babase kuba kishomise roya kikamulisa kaboko kuyona namani gebikade ahubwo no kibinge ngerejo omuntu munashubura uwo binakireberaho niyo source of income yeye wamutera alternative ki waso owino ukareba abantu utakareba rukugura ukareba umuntu uri kurya kikade hariho mweguzi no hariho importing and vote hariho and vote cyo kugishubura ekigenda vote akagiguza umuntu ndijo hariho kushare agenda vote wanyitigeza nyina numuni kwa steps nce aza umuntu uri kurya kikade cyo chain kandi ubu wacu baracashikira tuwacu barakuriya uwabirundine uwagire kukoma uwaresera akadea hariho washubura agenda vote uwagishara hariho wagije akagitorana akutwara umukikade akutwara umukomera hariho mweguzi urukwe ko radio go mugugu hariho imodoka we navuga bibikade wantigereza hato ijogira umushubuzi wenyine hariho wa hoteli waguza abibikade hariho abarete toche kubuguza abizire kuguza abizire kuzirukade Maratu we are having a device obutare bwo muburo bono hubere buri wakora ki wabiha kandi already ka Uganda turumo ekizwe cyangwa bimwabizwe bihange bitwine na unemployment umurebe wa Sky TV twaza kuhendera program yegitu yantuganirana no musija katurebe Michael kandi lawyer kandi to environment na ruga umurintunga moko mbwe twaza kuhendera kandi ni sima munonga ahabuku tutayira kandi ukacuzinga kuza Sky TV bo anoganira nitekateka bari ba Sky TV bari no babireba kandi bakufollowinga nimanya uhine ikibarho no bakwata munonga ba leaders bitu mukore namani kureba ngo okwenyuma abantu baruhire no kwetebe no kwebemberwa abantu bakubatwara zo mudushuba kandi ibyo abantu bakureba ngo nibyo bishikire birho nani ngushaba ngo gire icyo watwenderera na munonga wagamba ngo ine kitekateko mbwenu nubo kubotaki batwire konkagira icyo wakigambaho kandi twendere bari mutebeka sa program ni kikuru kugira nti
abana batabanu nubargayo baze ombwebembezi bwihanga kugira ngo basetting a precedent kandi bereka abana abarye nyuma ngo ibintu hino kubihindukire kandi hino kubishimira kubana bikorwa kandi kugira ngo tuhereze amasuko abaturyo misho kugira nti examples ziba settingire legacy muri kitambura nicyo cyo umuntu tugirayo tweyanjura abantu kugira nti kandi batwikirize batwakire batuteke mu offices tuze kwebembera abantu tugira itafarira hamwe twateka antunguka ya Uganda antunguka ya districts zitu kandi na nihanga ryo so namwe n'abantu bantunga mu municipality ntubamanyisa ngo necha mazima cyatubacira urugambo turumuntu tujya kubeyoreka no kubeyanjuraje officially kugira ngo umututume shiriya basigaza bato tubasa kwiruka tuze gushakira ihanga konka karukushembayo nabo kuyusya uri umunya Uganda we no runatureba ejo azugwira ejo yegwiye nyingi necha mazima gire cyo wasimbo mu itaka kugira nti omyeze tari yahare haje cyo washarura ni wogire ntasya eyo watekaho umaka gawe nangu jiro mutugu wabyara kugira ngo generation z'ubundi zija zikagira environment nungi abwa Uganda ni hangari yanje ndeka turebe Michael kandi abinge bamanya ko munyeto we bari no ibare umunyeto katwebe Michael korga umurintungamo kandi nyenda kusima Sky TV crew yo night twandikora hamwe kandi n'abanywano banje abutwaba tushime kwandikora nabo Alex akankwasa Olivia Kamsime tia naja kubatumwe no mukasheshe na Adera Orshaba nanyi nasigara ndi akoraje Edwin ni kwendeza isobarungi